Decembar je mesec kada se u svim sferama života pravi rezime, gde smo, šta smo i kako dalje. To je i tema ovog izdanja emisije Ni po babu, ni po stričevima u kontekstu Kosova i Metohije. Naš sagovornik je predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, koji odgovara na neka po nama najvažnija pitanja o ovoj temi. Prvo, budžet Republike Srbije za narednu godinu kada govorimo o stavkama namenjenim Kosovu i Metohiji. Budžet onako kako je planiran u delu za Kosovo i Metohiju pokazuje kontinuirano prisustvo koje se nastavlja naravno države Srbije na Kosovo i Metohiji preko lokalnih samouprava, obrazovanja, zdravstva, zatim kulturnih institucija, pomoći eparhije Raško-Prizrenskoj i ima dve komponente. Jedna je socijalna, druga je ekonomska. Ono što je možda najvažnije u svemu tome zbog dezinformacija koje se pojavile u javnosti da će nakon prvog sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine biti ugašene srpske institucije na Kosmetu i da će ljudi ostati bez posla. Treba reći dakle da ni jedno radno mesto neće biti ugašeno. Sredstva koje su planirana u iznosu od preko 3 milijarde dinara za plate ljudi koji rade u lokalnim samoupravama su i dalje planirana. Ti ljudi će raditi, neće se ukidati radna mesta. Samo da podsjetim, na Kosmetu je 29 lokalnih samouprava u srpskom, dakle u našem sistemu, 5 upravnih okruga i ta mesta apsolutno neće biti ugašena, sigurno se. Ono što je također veoma bitno da se ulažu značajna sredstva u poboljšanje kvaliteta i obrazovanja i zdravstva. Što se obrazovanja tiče, bit će izgrađene najmanje 2, odnosno 3 nove škole i to pokazuje dugoročnu nameru Srbije ne samo da podrži opstanak srpskog naroda, već i da država Srbija bude što prisutnija na Kosovu i Metohiji. Prošle godine, recimo, izgrađena škola u selu Vidanje. Zatim, bit će dosta novca izdvojeno za obnovu porušenih kuća, za izgradnju novih kuća i stanova. To su veoma značajna sredstva. Za prvih 100 dana ove vlade na upotrebu je predat 41 stan, 16 kuća, 53 građanska paketa su podeljena kao pomoć socijalno ugroženim porodicama. Dakle, nastavit će se sa izgradnjom stanova i kuća da bi se stvorili uslovi ne samo za opstanak naših ljudi koji tamo žive, već i za povratak. Također, mislim da su veoma važne izdvajanja za zdravstvo. Unapređivaće se zdravstvo i to će biti formirana jedna nova mreža zdravstvenih ustanova. Biće formirano 5 velikih zdravstvenih ustanova koje će pružiti sva 3 nivoa zaštite koje je potrebna našem narodu na Kosovu i Metohiji. Biće nabavljeno bar jedno ambulantno vozilo dodatno, zatim će biti nabavljena oprema za reanimaciju, za laboratorijske analize, novi krevet i sve ostalo, tako se unapredi kvalitet zdravstva. U razvojnom delu posebno treba istaći dakle, da pored izgradnje novih kuća, što svakako spada također u razvoj, ima nekoliko veoma značajnih projekata. To je projekat dovršetka održivog povratničkog naselja Sunčana dolina i naročito projekat Rajske banje kod mesta Banjska. To treba da bude projekat koji će doneti razvoj turizma kako zdravstvenog, tako i verskog, koji će zapošljavati dosta ljudi. I ono što je posebno značajno, uočen je potencijal za razvoj poljoprivrede kod srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, ali njihov najveći problem je gde da plasiraju te svoje proizvode. Zato je napravljeno privredno društvo Metohija, koje treba da otkupljuje i da distribuira te poljoprivredne proizvode, da se direktno utiče na taj razvoj. Značajna sredstva su izdvojena također za posticanje poljoprivredne proizvodnje, dakle, podele sadnice za podizanje raznih zasada kao što su malinjaci, dakle, za razvoj stočarske proizvodnje, za nabavku linije za preradu voća i povrća. Dakle, svim sredstvima se nastoji da se postakne taj ekonomski razvoj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Izdvojena su i sredstva za pružanje, na primjer, pravne pomoći. Ne znam koliko javnosti je poznato, ali država Srbija plaća advokate Srbima na Kosovu i Metohiji, kao što je recimo slučaj Olivera Ivanovića ili gospodina Delibešića. Njima se također pruža ta pomoć, odnosno plaćaju se advokati. Reč je
mislim da je država Srbija veoma prisutna na Kosovu i Metohiji i bit će sve prisutnije i sve jača. I možda najvažnija stavka u svemu tome po meni jeste da će biti veoma značajna sredstva izdvojena za infrastrukturne objekt za infrastrukturu, dakle objekata od javnog i opšteg značaja i po lokalnim samoupravama i po drugim objektima koji su od javnog značaja. I to pokazuje dugoročne namere Srbije da gradi svoje prisustvo i da stvara uslove za opstanak srpskog naroda. Jer što je više Srba na Kosovu i Metohiji, to će država Srbije biti jača i prisutnija. Mislim da je ovo zaista veoma dobro isplaniran budžet i sve pohvale ljudima iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dakle na čelu sa Markom Đurićem. Njegov tim je veoma dobro uradio posao. Mislim da će ta sredstva biti pravilno raspodeljena, da će doći do svih onih kojima je neophodna i pomoć. Recimo, veoma su značajne izdvajanja za Crveni krst koji ima, ako se ne varam, negde 28 jedinica svojih na Kosovu i Metohiji. Prošle godine je preko Crvenog krsta podeljeno 8.000 paketa hrane i 8.000 paketa sa higijenskim sredstvima. Dakle, pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi je također veoma značajna i narodnim kuhinjama preko Srpske pravoslavne crkve. Mislim da će novac koji građani Srbije izdvajaju, a to je preko 5 milijardi dinara, dakle nešto više od 40 miliona evra, biti veoma dobro, racionalno i krajnje namjenski iskorišćeno. Poslednji dogovor postignut u briselskom dijalogu je dogovor o telekomunikacijama. Šta to znači i kome je dodeljen nov međunarodni pozivni broj? Taj dogovor je zapravo rešavanje jednog od temeljnih principa koji su dogovoreni prvim briselskim sporazumom i on podrazumeva da se formira ćerka kompanija Telekoma. Konačno je Priština prihvatila da se imovina Telekoma prenese toj kompaniji, da tu ne pravi problem. Dogovoren je potreban broj baznih stanica da bi se pokrile sve srpske sredine na Kosovu i Metohiji sa signalom koji je u unutrašnjem saobraćaju. Za uzvrat treba da se dodeli broj od strane Međunarodne telefonske unije Srbiji za deo njene teritorije za Kosovo i Metohiju. Dakle, ne dodeljuje se taj pozivni broj nekakvoj državi Kosovo, nego se dodeljuje državi Srbiji za deo njene teritorije. I mislim da je to dobar sporazum koji nas vodi opet korak bliže za formiranje zajednice srpskih opština. Jedno od pitanja koje je albanska strana otvorila posljednjih meseci je Trepča. Čija je Trepča? Šta sa imovinom? Da li nas tu očekuje borba prava ili borba politike? Ili kombinacija jednog i drugog? To je bio jednostrani pokušaj da navodno preko nekakvih, nazovi zakonskih akata, Albanci preuzmu imovinu države Srbije. Taj pokušaj je propao. Očigledno da nije doneo očekivani efekat od strane Prištine. Njihov krajnji cilj je izgleda bio da ovladaju severnim delom kombinata i da ga jednostavno zatvore. Naravno, država Srbije je pravovremeno reagovala i to veoma snažno i veoma odlučno. Doneta je na nivou vlade i odluka kako će se Srbija dalje ponašati. Preduzete su i diplomatski i sve druge aktivnosti koje su bile potrebne i mislim da je to bio jedan neuspešan pokušaj Prištine da i dalje blokira rad naročito severnog dela kombinata Trepča. U narednom periodu najvažnije je da taj severni deo nastavi da funkcioniše, da radi, da Priština ne stvori nekakve dodatne otežavajuće okolnosti za rad tog dela kombinata, a sve ostalo će biti već sada borba i na nivou prava i na nivou politike, jer mi insistiramo da se pitanje imovine kako države Srbije na Kosovu i Metohiji, mislim i na javna preduzeća, ali naravno i na ona prirodna bogatstva kao što je rudno bogatstvo, tako i privatne imovine imaju Srpske pravoslavne crkve, da se nađe na dnevnom redu procesa normalizacije odnosa u Briselu i da se onda postignu održivi dogovori kako da se to veoma važno pitanje konačno reši. Ovako Priština želi da dovrši etničko čišćenje srpskog stanovništva i potpuno uklanjanje države Srbije tako što bi otimala i našu državnu imovinu i ozakonila otimanje privatne imovine srpskog naroda. Iako se najveći deo Briselskog sporazuma odnosi na zajednicu srpskih opština, to još uvijek nije implementirano. Činjenica je da Albanci na sve načine otežavaju taj posao. Da se poštuje dogovor koji je postignut, jednostavno bismo bili u fazi očekivanja da takozvana vlada u Prištini donese obavezujuću uredbu kojom bi u postojeći pravni sistem na Kosovu i Metohiji uvela
zajednicu srpskih opština i od tog trenutka bi zajednica maltene postojala, bila bi naravno formirana. Međutim, Priština je izokrenula redosled poteza. Prvo što nije uopšte bilo dogovoreno, oni su tražili da se odredbe sporazuma iz Brisela protumače od strane takozvanog Ustavnog suda. To nije bio dogovor. Zatim žele da upravljački tim koji su oni formirali sada krene sa izradom statuta, a dogovor je bio da upravljački tim koji će činiti predstavnici srpskog naroda sa severa Kosova izradi nacrt statuta i on je izrađen i bio je prezentovan i posljednja runda pregovora kada je dogovoreno sve oko zajednice srpskih opština je na osnovu tog nacrta statuta i dogovorena. Priština sada želi kao da radi statut preko novog upravljačkog tima, oteže sa tim, postavlja neke uslove te da se ugase takozvane paralelne strukture, odnosno srpske institucije na Kosovu i Metohiji, postavlja uslove da se postigne dogovor oko telekomunikacije, evo postignut je dogovor oko telekomunikacije. Dakle, mi smo sada u fazi kada trebamo da maksimalno suzimo taj prostor Prištini, da se ona izvlači od realizacije onoga što je dogovoreno u Briselu, vezano zajednicu srpskih opština i da konačno naredne godine formiramo zajednicu srpskih opština. Dakle, opet smo u fazi obstrukcije od strane Prištine, ali sve više sužavamo taj prostor i ja se nadam da ćemo doći u konačnu situaciju da zajednica srpskih opština zaista bude formirana i profunkcioniše. Dosadašnje iskustvo nas uči da je centralno pitanje u dijalogu sa albanskom stranom ko garantuje da će Albanci sprovesti ono što ih dogovore i kako je moguće da oni uvijek drugačije tumače postignute sporazume. Znate šta, oni stalno pokušavaju da na drugačiji način od onoga kako je stvarno dogovoreno protumače razne dogovore i to je njihov način izbegavanja realizacije preuzetih obaveza. To je naročito vidljivo kod zajednice srpskih opština, ali i oni su pod snažnim političkim pritiskom i Brisela i Vašingtona da ono što se dogovori da se ispoštuje. To je osnovni princip u tim pregovorima i tu se ne dozvoljava manevarski prostor ni jednoj strani koliko god ona recimo bila privilegovana u odnosima sa ili sa Briselom ili sa Vašingtonom. Dakle, oni žele da izbegavaju da realizuju ono što njima ne odgovara, ali trpe pritisak jer Beograd je jednim veoma konstruktivnim ponašanjem u procesu normalizacije odnosa jača svoj međunarodni kredibilitet, jača svoj uticaj, počinju da se uvažavaju interesi države Srbije kada je u pitanju Kosovo i Metohija od strane moćnih zapadnih centara i to je jedan dodatni snažan pritisak na Prištinu da ona konačno počne da realizuje ono što je dogovoreno. I ja mislim da ćemo u narednom periodu imati sve manje prostora za Prištinu, odnosno za albansku stranu, da izbegava da realizuje ono što je dogovoreno. Naravno, zajednica srpskih opština će biti najteža za realizaciju što se tiče albanske strane. Ona će tu najveći otpor da pruži. Također će pružati otpor da se na dnevni red procesa normalizacije odnosa stave nova pitanja poput pitanja imovine, ali to je ono što nas čeka u 2017. godini. Jedna od možda i najvažnijih tema u 2017. godini biće rad specijalnog suda za ratne zločine koje su počinili pripadnici OVK. Da li će odgovarati portiri ili komandanti? I kakav će biti politički uticaj na taj sud? Zavisi sa čijeg aspekta posmatrate očekivanje u 2017. Da li sa aspekta Albanaca, odnosno privremenih institucija samouprave u Prištini koje sebe tretiraju kao nekakve državne institucije, ili posmatrate sa aspekta srpskog naroda, odnosno države Srbije. Svakako da će veliki izazov za stabilnost na Kosovu i Metohiji biti početak rada specijalnog suda koji treba da podigne prve optužnice za pripadnike OVK. I evo da vam kažem sada informaciju koja nije poznata javnosti. Koliko je meni poznato, bit će podignuta jedna velika optužnica, a posle toga neke možda manje. I oni koji se nađu u toj velikoj optužnici će svakako biti procesuirani. Sad, da li će se dokazati ono za što se terete, to je posebno pitanje. I tu je odgovor na ovo pitanje ko će se naći. Da li će se ići do vrha komandne odgovornosti, ali to nije samo komandna odgovornost kod ljudi kao što su Tači, Haradinaj, Sulejman Selimi i mnogi drugi, Agim Čeku. Oni su i po komandnoj odgovornosti bili odgovorni i ostali odgovorni za te najteže zločine, a mnogi od njih su i direktno učestvovali
u izvršenju tih zločina. Dakle, ja verujem da ovaj istražni tim, odnosno sada tužilački tim, koji je predveo gospodin Šendimen, je posvećen da se pravda realizuje, da se utvrde zločine koji su počinjeni, da se izvedu dokazi, da se krivci kazne za to. Pitanje je ključno da li će biti političkog uticaja i na tužilaštvo i na sudije koje treba da budu izabrane i koje treba da, kada budu konačno sve sudije izabrane, treba da donesu pravilnik o radu i na osnovu tog pravilnika ćemo mnogo bolje znati dakle, kako će funkcionisati sud. Da li će biti političkog pritiska, teško je odgovoriti. S jedne strane, ja sam u ličnim kontaktima sa nekim diplomatama zapadnim dobio uveravanja da recimo ni Sjedinjene Američke Države ni Britanija neće vršiti pritisak za razliku od situacije koje smo imali sa Haškim tribunalom, ali onda imate i činjenicu da, na primjer, bivša američka takozvana ambasadorka u Prištini kaže da će biti nekih 10 predmeta. Ako ona zna da će biti 10 predmeta, onda tu nešto nije u redu. Onda neko s političke strane izgleda hoće da utiče na to koliko će biti predmeta, koliko optužnica, ali treba verovati da će bilo koji eventualno politički pritisak ovaj tužilački tim odbiti, da će sudije suditi po pravdi na osnovu činjenica i da ćemo imati situaciju da će biti veoma teško onome ko želi da vrši politički pritisak zbog autoriteta koji stoji u osnovi ovog suda. To je izveštaj Dika Martija, to je autoritet Evropske unije cele, rekao bih i evropske javnosti. Dakle, ako je tu nešto utvrđeno, onda ovaj sud ima zadatak da to potvrdi i svako ko bude vršio politički pritisak u smislu da ima zaštićenih ili da se prenebregnu neki zločini, može zaista da bude izložen veoma oštrom sudu javnosti. Mogu li Srbi verovati kosovskom pravosuđu? To je jedno od najvažnijih pitanja. Dosadašnje iskustvo kazuje da srpski narod ne može da ima poverenje u postojeći pravosudni sistem, da kažem, a da je to preoptimistično, ali ono što funkcioniše na Kosovu u pitanju pravosuđe je jedan jak voluntarizam, korumpiranost, uticaj raznih kriminogenih struktura, političkih struktura. Srbi su diskriminisani u svakom pogledu kada je u pitanju mogućnost da dođu do pravde. Njima se sudi po nacionalnosti, a ne po činjenicama i po zakonima koji važe tamo. Ali imamo sada situaciju da nakon ovog konačnog dogovora o pravosuđu da ćemo imati ipak značajno veću šansu da Srbi mogu i kada tuže da dobiju, ostvare pravdu, a i kada su tuženi da se recimo odbrane, zato što ćemo imati prisustvo srpskih sudija u mnogim instancama tog pravosudnog sistema i kada je u pitanju apelacioni sud i kada su u pitanju neki osnovni sudovi, dakle tamo gde Srbi čine većinu i srpske tužioce ćemo imati, pa će verovatno biti mnogo više mogućnosti da se predmeti koji su veoma bitni za pravnu sigurnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a koji su godinama možda u fijokama, da budu izvučeni iz tih fijoka, da ako ne reaguje, na primjer, kosovska policijska služba na neke prijave od strane Srba zbog napadaja na imovinu ili fizičko ugrožavanje bezbednosti, da tužilac koji je srpske nacionalnosti može da pokrene sve to. Dakle, mislim da ćemo tu imati sada značajno veću mogućnost da se ta situacija promeni u korist srpskog naroda, zato što je to jedan od najvažnijih uslova za opstanak i za bezbednost. Dakle, ta pravna sigurnost je veoma važna, ali s druge strane uznemirava činjenica da je albanska strana pripremila onaj zakon o agenciji za potvrđivanje imovine. Ja ne znam tačno da li je zakon usvojen ili je prošao samo, kako oni kažu, prvo čitanje, gde je zapravo pokušano da se mimo onih tehničkih dogovora koji su postignuti, da se legalizuje otimanje srpske imovine. A to znači da Srbi ne bi imali pravo žalbe ako ta agencija utvrdi da navodno nije imovina u vlasništvu nekog Srba koji je prijavio, ili imate situaciju da se pojave Srbin i Albanac, da obojica tvrde dakle, da su vlasnici jedne iste, na primjer, kuće, i sad ta agencija može, u kojoj neće biti ni jednog Srbina, ni jednog međunarodnog predstavnika,
da presudi i kaže to je vlasništvo Albanca, bez obzira što je recimo falsifikovana dokumentacija i Srbija nema prava da se žali. To uznemirava, ali kažem da to će biti također veoma teška borba. Imaćemo sada značajno veće mogućnosti da preko srpskih sudija u tim sudovima pokušamo da zaštitimo srpski narod. Proces povratka je raznim odlukama albanskog establishmenta na Kosovu i Metohiji odavno doveden u pitanje. Povratak je minimalan i postavlja se pitanje da li je to utopija. Ne može da bude utopija, to je dugoročna strategija države Srbije da se ljudi koji su proterani vrate. Stvar je samo u tome što se veoma teško stiču uslovi, naročito bezbednosni, za povratak srpskog naroda. Dok Albanci koji čine većinu, brojčanu većinu na Kosovu i Metohiji, ne shvate i ne prihvate da su oni najodgovorniji za bezbednost i opstanak drugih etničkih zajednica, uvek ćemo imati probleme. Nažalost, politika zvaničnog albanskog političkog establishmenta na Kosovu i Metohiji jeste etničko čišćenje, dovršavanje etničkog čišćenja i potpuno proterivanje srpskog stanovništva, bez obzira na njihove formalne izjave koje daju, to je više zbog međunarodne zajednice. Ali oni vode tu politiku etničkog čišćenja i mi ćemo u narednom periodu činiti sve da ih sprečimo u tome. Dakle, i deo budžeta koji je planiran za 2017. godinu je usmeren upravo na taj opstanak srpskog naroda, izgradnja novih kuća, obnovu porušenih, izgradnja novih stanova, kompletne infrastrukture. Dakle, velika sredstva se ulažu da srpski narod ostane. Značajna sredstva se ulažu također za pomoć povratničkim zajednicama i povratnicima. Deli se i ta jednokratna finansijska pomoć, deli se i građevinski materijal, dele se i stanovi. Pokušava se da se otvore nova radna mesta, da se podstakne razvoj poljoprivrede. Dakle, da ljudi koji se vraćaju da imaju održiv opstanak. Prošle godine je 500, ako se ne veram, 83 povratničke porodice su primile pomoć. To je 1700 jedinica podeljenih pomoći. Za ovu narednu godinu su također planirana veoma značajna sredstva. Dakle, sve ono što država Srbija čini da ojača lokalne samouprave u srpskom sistemu na Kosovu i Metohiji, pa onda obrazovni sistem, zdravstveni sistem, infrastrukturu, da podstakne razvoj posebno poljoprivrede, da održi naše kulturno-duhovno prisustvo na Kosovu i Metohiji. Sve je to zapravo doprinos i opstanku onih koji žive na Kosovu i Metohiji i većem broju onih koji bi trebali da se vrate. Povratničko naselje koje treba da bude samo održivo, Sunčana dolina, treba da bude primjer i da bude tipsko za nova naselja narednih godina, gde bi se što više ljudi vraćali, kojima bi bilo obezbeđena egzistencija. Dakle, država Srbija u tim veoma teškim uslovima, kada su gotovo Albanci, čini mi se, potpuno jedinstveni u stavu da ne treba da bude Srba na Kosovu i Metohiji. Naravno, kažem, zvanično to retko ko od njih govori. Država Srbija sve čini da stvori što je moguće bolje uslove da se što više Srba vrati na Kosovu i Metohiji. To će također biti jedna veoma, veoma teška borba. I na kraju dolazimo do poglavlja 35 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, odnosno do teme koju još niko nije dešifrovao, a to je najavljeni pravno obavezujući sporazum. Ja bih volio da imamo čvrsto definisane kriterijume za to. Nisam ih primetio. To poglavlje je trebalo da znači da će se pratiti razvoj odnosa između Beograda i Prištine, odnosno politika Beograda prema južnoj srpskoj pokrajini, ali se poglavlje tu i tamo, vidimo, pretvara u pokušaj da se nametnu neka rešenja, i to na štetu srpskog naroda i države Srbije, da se jednostavno vrši pritisak na Srbiju, da napravi ustupke koji nikako nisu u našem interesu. To poglavlje 35 ne sme da bude. Ono je neka vrsta samo monitoringa i ocenjivanja napretka. Znate, ako vi nekome unapred definišete kako treba se ponaša i koje rešenja da prihvati, a on to ne prihvati jer ste mu nametnuli, onda ne možete da kažete da se poglavlje 35 ne realizuje. Ono što je po meni možda najvažnije je to što se govori o tom pravno obavezujućem sporazumu na kraju procesa normalizacije odnosa, što će možda biti jedan ključni element za ocenu
da li je poglavlje 35 konačno realizovano da bi bilo zatvoreno na kraju pregovora. I ja mislim da tu imamo već jasnu situaciju. Imamo članice Europske unije koje bi želele da to bude sporazum između dve države. Imamo potpuno jasan stav države Srbije da mi nikada nećemo priznati Kosovo kao nekakvu državu i da ne možemo nikakav sporazum sa državom Kosovo da pravimo. Dakle, moj stav je da pravno obavezujući sporazum je ovo što je dogovoreno u Briselu. Ali nije problem postići pravno obavezujući sporazum. Samo sa kim? Mi možemo postignemo pravno obavezujući sporazum sa privremenim institucijama samouprave i to da bude sporazum sa delom naše teritorije, ne nekakve nezavisne države. A iluzorno očekivati od nas da bismo prihvatili da zarad članstva u Evropskoj uniji se odreknemo tog dela teritorije formalno pravno, odnosno da postignemo sporazum sa državom Kosovo. Dakle, vidjet ćemo. To će biti veliko iskušenje za nas na putu ka članstvu u Europskoj uniji, ali još će dosta godina proći dok se sve to konačno ne reši. Tako da ima dosta prostora i vremena da se radi kada je u pitanju poglavlje 35. Kosovo i Metohija je i sa međunarodnog stanovišta jedan od najkomplikovanijih problema i u narednoj godini bit će važno nastaviti sa mudrom i mirnom politikom sa što manje emocija. Projekat Rajske banje kod mesta Banjska, to treba da bude projekat koji će doneti razvoj turizma kako zdravstvenog, tako i verskog, koji će zapošljavati dosta ljudi. I ono što je posebno značajno, uočen je potencijal za razvoj poljoprivrede kod srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, ali njihov najveći problem je gde da plasiraju te svoje proizvode. Zato je napravljeno privredno društvo Metohija, koje treba da otkupljuje i da distribuira te poljoprivredne proizvode, da se direktno utiče na taj razvoj. Značajna sredstva su izdvojena također za posticanje poljoprivredne proizvodnje, dakle, podele sadnice za podizanje raznih zasada kao što su malinjaci, dakle, za razvoj stočarske proizvodnje, za nabavku linije za preradu voća i povrća. Dakle, svim sredstvima se nastoji da se podstakne taj ekonomski razvoj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Izdvojena su i sredstva za pružanje, na primjer, pravne pomoći. Ne znam koliko javnosti je poznato, ali država Srbija plaća advokate Srbima na Kosovu i Metohiji, kao što je recimo slučaj Olivera Ivanovića ili gospodina Delibešića. Njima se također pruža ta pomoć, odnosno plaćaju se advokati. Rečju, mislim da je država Srbija veoma prisutna na Kosovu i Metohiji i bit će sve prisutnije i sve jača. I možda najvažnija stavka u svemu tome po meni jeste da će biti veoma značajna sredstva izdvojena za infrastrukturne objekte, za infrastrukturu, dakle objekata od javnog i opšteg značaja i po lokalnim samoupravama i po drugim objektima koji su od javnog značaja. I to pokazuje dugoročne namere Srbije da gradi svoje prisustvo i da stvara uslove za opstanak srpskog naroda. Jer što je više Srba na Kosovu i Metohiji, to će država Srbije biti jača i prisutnija. Mislim da je ovo zaista veoma dobro isplaniran budžet i sve pohvale ljudima iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dakle na čelu sa Markom Đurićem. Njegov tim je veoma dobro uradio posao. Mislim da će ta sredstva biti pravilno raspodeljena, da će doći do svih onih kojima je neophodna i pomoć. Recimo, veoma su značajne izdvajanja za Crveni krst koji ima, ako se ne varam, negde 28 jedinica svojih na Kosovu i Metohiji. Prošle godine je preko Crvenog krsta podeljeno 8.000 paketa hrane i 8.000 paketa sa higijenskim sredstvima. Dakle, pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi je također veoma značajna i narodnim kuhinjama preko Srpske pravoslavne crkve. Mislim da će novac koji građani Srbije izdvajaju, a to je preko 5 milijardi dinara, dakle nešto više od 40 miliona evra, biti veoma dobro, racionalno i krajnje namenski iskorišćeno. Poslednji dogovor postignut u briselskom dijalogu je dogovor o telekomunikacijama. Šta to znači, kome je dodeljen nov međunarodni pozivni broj? Taj dogovor je zapravo rešavanje jednog od temeljnih principa koji su dogovoreni prvim briselskim sporazumom i on podrazumeva da se formira ćerka kompanija Telekoma. Konačno je Priština prihvatila da se imovina Telekoma prenese toj
kompaniji da tu ne pravi problem. Dogovoren je potreban broj baznih stanica da bi se pokrile sve srpske sredine na Kosovu i Metohiji sa signalom koji je u unutrašnjem saobraćaju. Za uzvrat treba da se dodeli broj od strane međunarodne telefona. Decembar je mesec kada se u svim sferama života pravi rezime, gde smo, šta smo i kako dalje. To je i tema ovog izdanja emisije Ni po babu, ni po stričevima u kontekstu Kosova i Metohije. Naš sagovornik je predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, koji odgovara na neka po nama najvažnija pitanja o ovoj temi. Prvo, budžet Republike Srbije za narednu godinu kada govorimo o stavkama namenjenim Kosovu i Metohiji. Budžet onako kako je planiran u delu za Kosovo i Metohiju pokazuje kontinuirano prisustvo koje se nastavlja naravno države Srbije na Kosovo i Metohiji preko lokalnih samouprava, obrazovanja, zdravstva, zatim kulturnih institucija, pomoći eparhije Raško-Prizrenskoj i ima dve komponente. Jedna je socijalna, druga je ekonomska. Ono što je možda najvažnije u svemu tome zbog dezinformacija koja se pojavila u javnosti da će nakon prvog sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine biti ugašene srpske institucije na Kosovu i da će ljudi ostati bez posla. Treba reći dakle da ni jedno radno mesto neće biti ugašeno. Sredstva koje su planirana u iznosu od preko 3 milijarde dinara za plate ljudi koji rade u lokalnim samoupravama su i dalje planirana. Ti ljudi će raditi, neće se ukidati radna mesta. Samo da podsjetim, na Kosovu tu je 29 lokalnih samouprava u srpskom, dakle u našem sistemu, 5 upravnih okruga i ta mesta apsolutno neće biti ugašena, sigurno se. Ono što je također veoma bitno da se ulažu značajna sredstva u poboljšanje kvaliteta i obrazovanja i zdravstva. Što se obrazovanja tiče, bit će izgrađene najmanje 2, odnosno 3 nove škole i to pokazuje dugoročnu nameru Srbije ne samo da podrži opstanak srpskog naroda, već i da država Srbija bude što prisutnija na Kosovu i Metohiji. Prošle godine, recimo, izgrađena škola u selu Vidanje. Zatim, bit će dosta novca izdvojeno za obnovu porušenih kuća, za izgradnju novih kuća i stanova. To su veoma značajna sredstva. Za prvih 100 dana ove vlade na upotrebu je predat 41 stan, 16 kuća, 53 građanska paketa su podeljena kao pomoć socijalno ugroženim porodicama. Dakle, nastavit će se sa izgradnjom stanova i kuća da bi se stvorili uslovi ne samo za opstanak naših ljudi koji tamo žive, već i za povratak. Također, mislim da su veoma važne izdvajanja za zdravstvo. Unapređivat će se zdravstvo i to će biti formirana jedna nova mreža zdravstvenih ustanova. Biće formirano 5 velikih zdravstvenih ustanova koje će pružiti sva 3 nivoa zaštite koje je potrebna našem narodu na Kosovu i Metohiji. Biće nabavljeno bar jedno ambulantno vozilo dodatno, zatim će biti nabavljena oprema za reanimaciju, za laboratorijske analize, novi krevet i sve ostalo, tako se unapredi kvalitet zdravstva. U razvojnom delu posebno treba istaći dakle, da pored izgradnje novih kuća, što svakako spada također u razvoj, ima nekoliko veoma značajnih projekata. To je projekat dovršetka održivog povratničkog naselja Sunčana dolina i naročito Fondske unije Srbiji za deo njene teritorije za Kosovo i Metohiju. Dakle, ne dodeljuje se taj pozivni broj nekakvoj državi Kosovo, nego se dodeljuje državi Srbiji za deo njene teritorije. I mislim da je to dobar sporazum koji nas vodi opet korak bliže za formiranje zajednice srpskih opština. Jedno od pitanja koje je albanska strana otvorila posljednjih meseci je Trepča. Čija je Trepča? Šta sa imovinom? Da li nas tu očekuje borba prava ili borba politike? Ili kombinacija jednog i drugog? To je bio jednostrani pokušaj da navodno preko nekakvih, nazovi zakonskih akata, Albanci preuzmu imovinu države Srbije. Taj pokušaj je propao.
očigledno da nije doneo očekivani efekat od strane Prištine. Njihov krajnji cilj izgleda bio da ovladaju severnim delom kombinata i da ga jednostavno zatvore. Naravno, država Srbija je pravovremeno reagovala i to veoma snažno i veoma odlučno. Doneta je na nivou vlade i odluka kako će se Srbija dalje ponašati. Preduzete su i diplomatski i sve druge aktivnosti koje su bile potrebne i mislim da je to bio jedan neuspešan pokušaj Prištine da i dalje blokira rad naročito severnog dela kombinata Trepča. U narednom periodu najvažnije je da taj severni deo nastavi da funkcioniše, da radi, da Priština ne stvori nekakve dodatne otežavajuće okolnosti za rad tog dela kombinata, a sve ostalo će biti već sada borba i na nivou prava i na nivou politike, jer mi insistiramo da se pitanje imovine kako države Srbije na Kosovu i Metohiji, mislim i na javna preduzeća, ali naravno i na ona prirodna bogatstva kao što je rudno bogatstvo, tako i privatne imovine Srpske pravoslavne crkve, da se nađe na dnevnom redu procesa normalizacije odnosa u Briselu i da se onda postignu održivi dogovori kako da se to veoma važno pitanje konačno reši. Ovako Priština želi da dovrši etničko čišćenje srpskog stanovništva i potpuno uklanjanje države Srbije tako što bi otimala i našu državnu imovinu i ozakonila otimanje privatne imovine srpskog naroda. Iako se najveći deo Briselskog sporazuma odnosi na zajednicu srpskih opština, to još uvijek nije implementirano. Činjenica je da Albanci na sve načine otežavaju taj posao. Da se poštuje dogovor koji je postignut, jednostavno bismo bili u fazi očekivanja da takozvana vlada u Prištini donese obavezujuću uredbu kojom bi u postojeći pravni sistem na Kosovu i Metohiji uvela zajednicu srpskih opština i od tog trenutka bi zajednica maltene postojala, bila bi naravno formirana. Međutim, Priština je izokrenula redosled poteza. Prvo što nije uopšte bilo dogovoreno, oni su tražili da se odredbe sporazuma iz Brisela protumače od strane takozvanog Ustavnog suda. To nije bio dogovor. Zatim žele da upravljački tim koji su oni formirali sada krene sa izradom statuta, a dogovor je bio da upravljački tim koji će činiti predstavnici srpskog naroda sa severa Kosova izradi nacrt statuta i on je izrađen, bio je prezentovan i posljednja runda pregovora kada je dogovoreno sve oko zajednice srpskih opština je na osnovu tog nacrta statuta i dogovorena. Priština sada želi kao da radi statut preko novog upravljačkog tima, oteže sa tim, postavlja neke uslove te da se ugase takozvane paralelne strukture, odnosno srpske institucije na Kosovu i Metohiji, postavlja uslove da se postigne dogovor oko telekomunikacije, evo postignut je dogovor oko telekomunikacije. Dakle, mi smo sada u fazi kada trebamo da maksimalno suzimo taj prostor Prištini, da se ona izvlači od realizacije onoga što je dogovoreno u Briselu, vezano zajednicu srpskih opština i da konačno naredne godine formiramo zajednicu srpskih opština. Dakle, opet smo u fazi obstrukcije od strane Prištine, ali sve više sužavamo taj prostor i ja se nadam da ćemo doći u konačnu situaciju da zajednica srpskih opština zaista bude formirana i profunkcioniše. Dosadašnje iskustvo nas uči da je centralno pitanje u dijalogu sa albanskom stranom ko garantuje da će Albanci sprovesti ono što ih dogovore i kako je moguće da oni uvijek drugačije tumače postignute sporazume. Znate šta, oni stalno pokušavaju da na drugačiji način od onoga kako je stvarno dogovoreno protumače razne dogovore i to je njihov način izbjegavanja realizacije preuzetih obaveza. To je naročito vidljivo kod zajednice srpskih opština, ali i oni su pod snažnim političkim pritiskom i Brisela i Vašingtona da ono što se dogovori da se ispoštuje. To je osnovni princip u tim pregovorima i tu se ne dozvoljava manevarski prostor ni jednoj strani koliko god ona recimo bila privilegovana u odnosima ili sa Briselom ili sa Vašingtonom. Dakle, oni žele da izbjegavaju da realizuju ono što njima ne odgovara, ali trpe pritisak jer Beograd je jednim veoma konstruktivnim ponašanjem u procesu normalizacije odnosa
jača svoj međunarodni kredibilitet, jača svoj uticaj, počinju da se uvažavaju interesi države Srbije kada je u pitanju Kosovo i Metohija od strane moćnih zapadnih centara i to je jedan dodatni snažan pritisak na Prištinu da ona konačno počne da realizuje ono što je dogovoreno. I ja mislim da ćemo u narednom periodu imati sve manje prostora za Prištinu, odnosno za albansku stranu, da izbegava da realizuje ono što je dogovoreno. Naravno, zajednica srpske opštine će biti najteža za realizaciju što se tiče albanske strane. Ona će tu najveći otpor da pruži. Također će pružati otpor da se na dnevni red procesa normalizacije odnosa stave nova pitanja poput pitanja imovine, ali to je ono što nas čeka u 2017. godini. Jedna od možda i najvažnijih tema u 2017. godini biće rad specijalnog suda za ratne zločine koje su počinili pripadnici OVK. Da li će odgovarati portiri ili komandanti? I kakav će biti politički uticaj na taj sud? Zavisi sa čijeg aspekta posmatrate očekivanje u 2017. Da li sa aspekta Albanaca, odnosno privremenih institucija samouprave u Prištini koje sebe tretiraju kao nekakve državne institucije, ili posmatrate sa aspekta srpskog naroda, odnosno države Srbije. Svakako da će veliki izazov za stabilnost na Kosovu i Metohiji biti početak rada specijalnog suda koji treba da podigne prve optužnice za pripadnike OVK. I evo da vam kažem sada informaciju koja nije poznata javnosti. Koliko je meni poznato, bit će podignuta jedna velika optužnica, a posle toga neke možda manje. I oni koji se nađu u toj velikoj optužnici će svakako biti procesuirani. Sad, da li će se dokazati ono za što se terete, to je posebno pitanje. I tu je odgovor na ovo pitanje ko će se naći. Da li će se ići do vrha komandne odgovornosti, ali to nije samo komandna odgovornost kod ljudi kao što su Tači, Haradinaj, Sulejman Selimi i mnogi drugi, Agim Čeku. Oni su i po komandnoj odgovornosti bili odgovorni i ostali odgovorni za te najteže zločine, a mnogi od njih su i direktno učestvovali u izvršenju tih zločina. Dakle, ja verujem da ovaj istražni tim, odnosno sada tužilački tim, koji je predveo gospodin Šendimen, je posvećen da se pravda realizuje, da se utvrde zločine koji su počinjeni, da se izvedu dokazi, da se krivci kazne za to. Pitanje je ključno da li će biti političkog uticaja i na tužilaštvo i na sudije koje treba da budu izabrane i koje treba da, kada budu konačno sve sudije izabrane, treba da donesu pravilnik o radu i na osnovu tog pravilnika ćemo mnogo bolje znati kako će funkcionisati sud. Da li će biti političkog pritiska, teško je odgovoriti. S jedne strane, ja sam u ličnim kontaktima sa nekim diplomatama zapadnim dobio uveravanja da recimo ni Sjedinjene Američke Države ni Britanija neće vršiti pritisak za razliku od situacije koje smo imali sa Haškim tribunalom, ali onda imate i činjenicu da, na primjer, bivša američka takozvana ambasadorka u Prištini kaže da će biti nekih 10 predmeta. Ako ona zna da će biti 10 predmeta, onda tu nešto nije u redu. Onda neko s političke strane izgleda hoće da utiče na to koliko će biti predmeta, koliko optužnica, ali treba verovati da će bilo koji eventualno politički pritisak ovaj tužilački tim odbiti, da će sudije suditi po pravdi na osnovu činjenica i da ćemo imati situaciju da će biti veoma teško onome ko želi da vrši politički pritisak zbog autoriteta koji stoji u osnovi ovog suda. To je izveštaj Dika Martija, to je autoritet Evropske unije cele, rekao bih i evropske javnosti. Dakle, ako je tu nešto utvrđeno, onda ovaj sud ima zadatak da to potvrdi i svako ko bude vršio politički pritisak u smislu da ima zaštićenih ili da se prenebregnu neki zločini, može zaista da bude izložen veoma oštrom sudu javnosti. Mogu li Srbi verovati kosovskom pravosuđu? To je jedno od najvažnijih pitanja. Dosadašnje iskustvo kazuje da srpski narod ne može da ima poverenje u postojeći pravosudni sistem, da kažem, a da je to preoptimistično, ali ono što funkcioniše na Kosovu u pitanju pravosuđe je jedan jak voluntarizam, korumpiranost, uticaj raznih kriminogenih struktura, političkih struktura. Srbi su diskriminisani u svakom pogledu kada je u pitanju mogućnost da dođu do pravde. Njima se sudi po nacionalnosti
a ne po činjenicama i po zakonima koji važe tamo. Ali imamo sada situaciju da nakon ovog konačnog dogovora o pravosuđu da ćemo imati ipak značajno veću šansu da Srbi mogu i kada tuže da dobiju, ostvare pravdu, a i kada su tuženi da se recimo odbrane, zato što